Hola, sí, a ti que estás ahí detrás de esa pantalla. Quería hablarte un poquito del Día Mundial del Medio Ambiente. Como ya sabrás, tiene lugar el día 5 de junio y es una de las fechas más importantes del calendario oficial de las Naciones Unidas. Pues bien, supongo que reconocerás quizás este lugar tan bonito. Es el Museo de las Artes y las Ciencias de Valencia. En él hay una exposición muy bonita sobre un amigo que tenemos muy cerca y que, al igual que con todo lo que nos rodea, deberíamos de cuidar. Te invito en este vídeo a que disfrutes y a que aprendas un poquito más sobre él. A todos nos gusta que nos cuiden, ¿no? Mediterrani significa mar enmig de terres, és a dir, és un espai de connexió entre països, continents i cultures humanes diverses. És el segon mar interior més gran del món i les seues aigües banyen el sud d'Europa, part de l'Àsia Occidental i alguns països del nord d'Àfrica. Pel fet de ser un mar de costes densament poblades, per la seva grandària i per la seva capacitat limitada de renovació, mostra una de les taxes de contaminació i de perill d'extinció d'espècies més elevades del món. La sostenibilitat del Mare Nostrum és, sens dubte, un dels reptes del futur més importants per als quals la ciència està aconseguint respostes, però necessiten la conscienciació i la implicació de tots per a conservar-ho. Mediterráneo significa mar en medio de tierras, es decir, es un espacio de conexión entre países, continentes y culturas humanas diversas. Es el segundo mar interior más grande del mundo y sus aguas bañan el sur de Europa, parte de Asia Occidental y países del norte de África. Por ser un mar de costas densamente pobladas, por su tamaño y por su capacidad limitada de renovación, muestra una de las tasas de contaminación y de peligro de extinción de especies más elevadas del mundo. La sostenibilidad del Mare Nostrum es sin duda uno de los retos de futuro más importantes para los que la ciencia está consiguiendo respuestas, pero que necesita la concienciación e implicación de todos para su conservación. The Mediterranean. Mediterranean means inland or in the middle of the land. In other words, it is an area that connects different countries, continents, and human cultures. It is the second largest interior sea in the world, and its waters bathe the south of Europe, part of Western Asia, and countries of North Africa. As a sea with a highly populated coastline of considerable size and limited ability to renew its waters, it has one of the highest pollution rates and number of species in danger of extinction in the world. Sustainability of Mare Nostrum is, without a doubt, one of the most important challenges for the future, one which science is discovering solutions for, but which requires the involvement and awareness of everyone for its conservation. Preguntas. ¿Qué significa Mediterráneo? ¿A quién baña las aguas del Mediterráneo? ¿Cuál es uno de los retos más importantes para los que la ciencia está encontrando respuestas? Quin és el primer mar interior més gran del món? Vocabulary time. Find these words in the different languages. Sal, temperatura, water, mariners, mar, freezing. Sal i el fred fan surar més. La flotabilitat d'un cos depèn de la salinitat i temperatura de l'aigua en què se submergeix. L'aigua salada és més densa i pesa més que l'aigua dolça.
Per això, un objecte submergit en aigua salada guanyarà flotabilitat. El cas més extrem el trobem en les hipersalades aigües del Mar Mort, que semblen voler expulsar de l'aigua. El banyista que intenta capbussar-s'hi, la temperatura també té un efecte sobre la flotabilitat. La densitat de l'aigua calenta és menor que la de l'aigua freda, per la qual cosa un objecte en aigua calenta flota menys. Els mariners noten perfectament aquest contrast quan naveguen per les aigües càlides del Mar Carib o pel gèlid Atlàntic Nord. La sal y el frío hacen flotar más. La flotabilidad de un cuerpo depende de la salinidad y la temperatura del agua en la que se sumerge. El agua salada es más densa y pesa más que el agua dulce. Por eso, un objeto sumergido en agua salada flotará más que sumergido en agua dulce. El caso más extremo lo encontramos en las hipersaladas aguas del Mar Muerto, que parecen querer expulsar del agua al bañista que intenta zambullirse en ellas. La temperatura también tiene un efecto sobre la flotabilidad. La densidad del agua caliente es menor que la del agua fría, por lo que un objeto en agua caliente flota menos. Los marineros notan perfectamente este contraste cuando navegan por las aguas cálidas del Mar Caribe o por el gélido Atlántico Norte. Salt and the cold make things float more. The floatability of a body depends on the salinity and temperature of the water in which it is immersed. Salt water is denser and weighs more than fresh water. For this reason, a submerged object in salt water has better floatability. The most extreme situation is found in the extraordinary salt waters of the Dead Sea, which seem to want to eject bathers who try to immerse themselves in the water. Temperature also affects floatability. The density of warm water is lower than that of cold water, which means that an object in warm water floats less. Sailors can observe this contrast perfectly when they sail the warm waters of the Caribbean or those of the freezing North Atlantic. Preguntes. De què depèn la flotabilitat d'un cos? Quina és l'aigua més densa? Quan és l'aigua més densa? Reto. ¿Por qué flotamos en el mar? Vocabulary time. Find these words in the different languages. Sal, temperatura, water, mariners, mar, freezing. La iseta del Mediterrani. La major contribució d'aigua al Mediterrani arriba de l'oceà Atlàntic a través de l'estret de Gibraltar, però on aporta diàriament l'equivalent a 2 milions de piscines olímpiques. Això, justament amb les precipitacions, l'aigua dolça que arriba del Mar Negre i el cabal que aporten els rius evita que aquest mar semitancat s'assequi. Així, podem dir que el Mediterrani està sotmès a una gran evaporació solar que reduiria el seu nivell en 153 centímetres cada any, però això no s'esdevé perquè anualment les precipitacions hi aporten 30 centímetres. L'aigua dolça del Mar Negre hi suma 7,3 centímetres. El cabal dels rius hi afegeix 20 centímetres més. L'oceà Atlàntic hi aporta els 95,6 centímetres del nivell restants. El grifo del Mediterráneo. La mayor contribución de agua en el Mediterráneo llega del Océano Atlántico, a través del Estrecho de Gibraltar, por donde aporta diariamente el equivalente a 2 millones de piscinas olímpicas. Esto, junto con las precipitaciones, el agua dulce que llega del Mar Negro y el caudal que aportan los ríos, evita que este mar semicerrado seque.
Así podemos decir que el Mediterráneo está sometido a una gran evaporación solar que reduciría su nivel en 153 centímetros cada año. Pero esto no acontece porque anualmente las precipitaciones aportan 30 centímetros, el agua dulce del Mar Negro suma 7,3 centímetros, el caudal de los ríos añade 20 centímetros más y el Océano Atlántico aporta los 95,6 centímetros de nivel restantes. The Mediterranean top. The largest contribution of water to the Mediterranean comes from the Atlantic Ocean through the Strait of Gibraltar, the equivalent to 2 million Olympic swimming pools each day. This, together with rainfall, fresh water from the Black Sea, and the flow from rivers, prevents the semi-closed sea from drying up. The Mediterranean is also subject to significant evaporation, which will reduce its level by 153 centimeters every year. Although this does not come about because annually rainfall provides 30 centimeters, fresh water from the Black Sea adds 7.3 centimeters, flow from rivers add another 20 centimeters. The Atlantic Ocean contributes 95.6 centimeters of the remaining amount. Preguntas. ¿De dónde viene la mayor contribución de agua en el Mediterráneo? ¿Cómo se evita que este mar semicerrado se seque? Quina és la quantitat d'aigua que rep el Mediterrani si diàriament rep 2 milions de piscines olímpiques? Vocabulary time. Find these words in the different languages. Mayor, contribución, through, diariamente, año, rainfall. Aigües del mars del món. El Mediterrani és un mar equilibrat pel que fa a dues de les característiques més notables de les aigües d'un mar: la temperatura i la salinitat. Les aigües del Mediterrani tenen una temperatura mitjana i regular de 20 graus, tot i que a l'estiu les seues costes poden registrar temperatures més elevades. D'altra banda, la salinitat del Mediterrani és de 37 a 38 grams per cada litre d'aigua. Altres mars són molt més estrets respecte a aquestes característiques. El mar Mort, per exemple, conté 270 grams de sal per cada litre d'aigua, la qual cosa el fa 7 vegades més salat que el Mediterrani. El gèlid mar de Barents, a l'oceà Àrtic, manté les seues aigües a 6 graus de temperatura, fins i tot menys. Agua de los mares del mundo. El Mediterráneo es un mar equilibrado en cuanto a dos de las características más notables de las aguas de un mar, la temperatura y la salinidad. Las aguas del Mediterráneo tienen una temperatura mediana y regular de 20 grados centígrados, a pesar de que en verano sus costas pueden registrar temperaturas más elevadas. Por otro lado, la salinidad del Mediterráneo es de 37 a 38 gramos por cada litro de agua. Otros mares son mucho más extras respecto a estas características. El Mar Muerto, por ejemplo, contiene 270 gramos de sal por cada litro de agua, lo cual lo hace 7 veces más salado que el Mediterráneo. El gélido mar de Barents en el Océano Ártico mantiene sus aguas a 6 grados centígrados de temperatura, incluso menos. Waters of the world seas. The Mediterranean is a balanced sea in relation to two of the most significant characteristics of seawater: temperature and salinity. The waters of the Mediterranean have an average and regular temperature of 20 degrees. Nevertheless, in the summer, the coastal waters can reach for high temperatures. For its part, the salinity of this sea ranges between 37 and 38 grams per liter. Other seas are much more extreme regarding these characteristics. The Dead Sea, for example,
has 279 grams of salt per liter of water. It is 7 times more salty than the Mediterranean. The icy Barents Sea in the Arctic Ocean has a temperature of 6 degrees temperature and even less. Per què és el Mediterrani un mar equilibrat? 2. Quina és la temperatura mitjana i regular del Mediterrani? Reto. ¿Cuál ha sido la mayor temperatura registrada del Mediterráneo? Vocabulary time. Find these words in the different languages. Equilibrat, características, temperature, salinidad, verano, ocean. La riquesa de la biodiversitat mediterrània. El Mediterrani és un dels mars amb més diversitat marina del planeta. Té 17.000 espècies i conté zones d'elevada importància ecològica per la seva alta biodiversitat. No obstant això, avui aquesta biodiversitat està seriosament amenaçada, ja que només el 0,01 de les seues aigües estan completament protegides. La biodiversitat és un paràmetre biològic que dona idea de la varietat d'éssers vius presents en un ecosistema. En general, com més gran és la biodiversitat, els ecosistemes són més estables i tenen més capacitat de recuperació després d'una agressió medioambiental. A més, es produeix un efecte encadenat de manera que una elevada biodiversitat tendeix a generar més biodiversitat. La riqueza de la biodiversidad mediterránea. El Mediterráneo es uno de los mares con más diversidad marina del planeta. Tiene 17.000 especies y contiene zonas de elevada importancia ecológica por su alta biodiversidad. Sin embargo, hoy esta biodiversidad está seriamente amenazada, puesto que solo el 0,01% de sus aguas están completamente protegidas. La biodiversidad es un parámetro biológico que da idea de la variedad de seres vivos presentes en un ecosistema. En general, cuanto mayor es la biodiversidad, los ecosistemas son más estables y tienen más capacidad de recuperación después de una agresión medioambiental. Además, se produce un efecto encadenado, de forma que una elevada biodiversidad tiende a generar más biodiversidad. The wealth of Mediterranean biodiversity. The Mediterranean is one of the seas with the greatest marine diversity on the planet. It has 17,000 recorded marine species, as well as areas of high ecological importance due to the number of species. However, its biodiversity is currently under serious threat. Only 0.01% of its waters are completely protected. Biodiversity is a biological parameter that gives an idea of the variety of living organisms present in an ecosystem. In general, the greater the biodiversity, the more stable the ecosystem and the better the ability to recover following environmental damage. It also produces a chain reaction. A large biodiversity tends to create more biodiversity. Preguntas. ¿Con cuántas especies cuenta el Mediterráneo? ¿Por qué está amenazada la biodiversidad del Mediterráneo? Repte. Troba 5 espècies en perill d'extinció al Mediterrani. Troba quins metalls pesats són al mar i el contaminen. Vocabulary time. Find these words in the different languages. Riqueza, diversidad, planet, biodiversidad, protegidas, environmental. El son dels animals del Mare Nostrum. El fons del mar és
és un espai ric en senyals sonors, tant naturals com artificials, ja que l'aigua salada és un excel·lent conductor del so. Les balenes, per exemple, han desenvolupat un sofisticat sistema de comunicació acústica que resulta especialment eficaç sota el mar. La introducció amenaça per un equilibri dels mars. Alguns investigadors, com els dels projectes Son del Mar del Laboratori d'Aplicacions Bioacústiques de la Universitat Politècnica Catalana, estudien els efectes de la comunicació acústica marina. Los sonidos de los animales del Mare Nostrum. El fondo del mar es un espacio rico en señales sonoras, tanto naturales como artificiales, puesto que el agua salada es un excelente conductor del sonido. Las ballenas, por ejemplo, han desarrollado un sofisticado sistema de comunicación acústica que resulta especialmente eficaz bajo el mar. La introducción masiva de sonidos artificiales ha acontecido una amenaza para el equilibrio de los mares. Algunos investigadores, como los del proyecto Sonidos del Mar, del Laboratorio de Aplicaciones Bioacústicas de la UPC, estudian los efectos de la comunicación acústica marina. The sounds of the animals of Mare Nostrum. The bottom of the sea is an area that is full of sound signals, both natural and artificial, since salt water is an excellent sound conductor. Whales, for example, have developed a sophisticated acoustic communication system that is particularly efficient underwater. The mass introduction of artificial sounds has become a threat to the balance of the seas. Some researchers, like those on the Sons of Mar project from the UPC's Bioacoustic Applications Laboratory, study the effects of noise pollution in the sea. Actividades finales y reto. Escoge 3 datos curiosos que hayas aprendido y que más te hayan llamado la atención sobre el Mediterráneo. ¿Cómo crees que influye nuestra actividad en la sostenibilidad del Mediterráneo? ¿Qué crees que puedes hacer a nivel personal para salvaguardar el Mediterráneo?